Davai tu sa kajam naman na makai cina na sudevat. Saka tu chua kajam jaman aureja sopi na kai nuat semas. Imazai tua tau cikeri ni maruku. Imazai tua 5 kayan. Imazai tua 20 katu ita karam. Baju 40 katu tiro karam. 马可福音5章21节到43节。拜。Kita perlu di Yesu pasal dejwa ta lava au ma upu sema daya maju turuvu cau au taluzanga di maju I laviavi ta lava mano mangcez azwa machidi la au alai kisapi-sapil I kaka dihayan pinaka di Yeru sipa sunan tay Yesu kemubung I te ayaw daya maju sa kiaw nga rawas maya tutsu aku walak babayan uzay uri matsacay kelu panceju sasu kijajasi ula mengwa saka balut ayam Vai kati Yesu kicur daya maju au kicur uta daya maju turuvu cau saka sepa iji anga ti Yesu pai izwa za babayan I pasazwa pusa ituan tua pujamu tapuru katu dosa anga sabil au turuvu anga na putsemer ro putsemer lakwa mana sisrapayan sakamaya au sini papulat tanga anemanga ni maju lakwa inika sini ka mengwa sipacakuya sakamaya au seranta tua pacara ti Yesu sa paka wicikadan tua turuvu cau sema terikus te Yesu sa ijajas tua kava ni Yesu ayat tua kumali kava ni maju sakamaya aku kijajasan cara kena mengwa ayaya kini menem mano makuli isau nini azwa kasizwanan noa jamu ni maju au kina caban marangedanga uta tu mengwa anga azwa saituan kemelang isau nini ki Yesu tu izwa pisur ni maju navaika kemasi daya maju mano parikus I wicikadan tua turuvu cau sa kiwada tima zua na kijajas tua ku kava aya mano temavura saraj ni maju pai su patsutunan tu amiji ejing sa turuvu cau danusun au tima zua na kijajas dan nuaken ayayasun uta pai ayain lakwa pala rivul ti Yesu ana salinga tu kemelang tu ki tima zua na kijajas tu kava ni maju azwa babayam kemelang tu na makudanga ti maju au migerger tua rekutan sa pasa te ayaw te Yesu sa tatsungaran sa pasemarawan pena uri-uridan kina kemudahan penulat ibu ti Yesu daya maju maya tutsu babayan su saruan ta cemas asu sinika mapas ling sao kana sulivatu aya
Ka ivivuanan di Yesu mantuza marka caw-cawa kemasi tua wuma nuazwa kisapil-sapil I kakadihayan sa aivu matsaya nga asuwalak sikudanga a remulai day sinsi aya remanda ti Yesu tuanzwa si aivivu a kai lakwa inika sinumaban au ivu sakamaya tuanzwa kisapil-sapil I kakadihayan maya markut kipaparangezu sakamaya tua cemas ayain au kasun ti pitiru kati Yakobu katazwa vitik ati Yohan azu manga acaw-caw inika pukawian a pakiciur ka dimalung jamaju itu uma nuazwa kisapil-sapil I kakadihayan patsun tay Yesu tua marka caw-cawa ngareanyangi a emau-aum a semangi-cangi a pasi aca au tuma izwa sa aivu daya maju aku muna emau-aum a ngareanyangi ini ka matsa yaicua gedi-gedi na taet sakamaya aya mano sipa tadiri nyamaju ti Yesu lakwa sawin sakamaya ni Yesu jamaju wa mapolat saka amin nazwa kama katwa kina nazwa a gedi-gedi katwa zwa sarat-sarat ni maju wa mantiro a kinasua sematwa a inerengan nazwa a gedi-gedi au pai dariman azwa gedi-gedi sa aivu a aivui darida kum ayaim aichua kai kakedian pai gasalu sinyaya a patarvan mano migasal isaunini azwa gedi-gedi sa javat ayatwa tapuru katudu sanga savil ni maju au tazwa penaramu aravat samalian ni maju pai masih pisura paki poporinga wa ibu daya maju di Yesu maya pas kelang-kelang tua timanga tua patara aichu aya au pakani nanga sanu alak ayain uta aichu kainwa cemas satu cua kejam-jaman a sini pupatarwan 主的工作不被中断。从人的角度来看，当时耶鲁的心一定很着急，他可能认为耶稣既然已经医好那女人，何必让他再解释整件事呢？如果耶鲁早知道这个雪崩的女人会出现，也可能认为耶稣晚一点再医治她就好，毕竟他的女儿已命在旦夕，而这个女人虽然患病多年，却还不至于死。因此当他家里的人来说他女儿已经去世时，他一定伤心欲绝。但是主耶稣对耶鲁说，不要怕，只要信。会堂主管耶鲁的心情很像这个时代的人，总认为自己的需要比较重要，期待自己的问题能尽快获得解决，别人的需要或问题可以不用太急，毕竟上帝有他自己的计划。但是我们所认识的耶稣，他的能力会受任何事物影响吗？或者耶稣会选择能让他选得较体面的事，一起接受会堂主管的公开请求，
而不顾念血崩妇女的私下接触吗？绝对不会。主耶稣的能力与工作不会受时间与空间的限制，更不会受外在是否体面或尊贵所左右。主耶稣来到这世界，就是要让上帝的真理显明。凡是愿意相信耶稣是主的人，上帝的爱与大能就会借着耶稣临到他，不会受到任何的限制与影响。Sinaya tuso ka zaman-zaman asini palaroy tianutin maya marko kasaro sa kamaya ayaya pasamaraw achuata semat tianutin nama polat saka latinanam kemelang对chuata sinupu asini palaroy tianutin 就是要让上帝的真理显明。凡是愿意相信耶稣是主的人 anamasaro toa semas Tara izuana kilivak tara izuana pak Somalia paselingwa semat saka ini karomasizuanga toata 任何的影响ayaya pasamarau tianutin saka latinana kemelang maya marakot kasarui saka maya saka tutswa inapuru toa kainwa semas imazai toa tiura puru kato unmakaran ramanda ti Yesu toa zwa si ai vivu kai lakwa inika sinumavan au ivu sakamaya toazwa kisapil i kakadihayan maya markut ti paparangezu sakamaya toa semas ayayin ai cukai noa semas saka ak timanga si serapai at semas inika roi pasumemea tu tima tara pasilingin no na masarutin no na kiparaintin to at semas tara gagawin na ta inuri tara pasilintin no at semas saka maya marakut kasarui saka maya ayaya tutso ka jaman-jaman asini padade ka tiamtin nama polat sa aicho asini pakin们讲主耶稣的能力与慈爱是完全的，他不因尊贵人的邀请就漠视卑微者的痛苦。我是否认识这样的主，并愿学他的榜样？ayaya pasamaraw tayo siya kadyaman-dyaman aruta gigaluy na kinumnam sakala tinanagamalo kinumnam ayakana pasamaraw kainuli。主耶稣，你不放弃所有对你存信心的人，不论他们的身份地位如何，你同样都看重。你的能力大过一切，你照你的计划行事。谢谢你，并不偏待人。Mali-mali niya tsumas. Mali-mali su sinikiliwa ka mapulat ini ka su tinaura anamasaru tianusuna timay mga. Kumali anamatayno akinari jalan su pinamamamaw ini ka sunana pasumyamya to timay mga. Su pinasuso aso akikaku aso pisul ko dararabat saka mali-mali ayakana malwa inuli pakata songadam ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali ito so kadam-daman na makaitinana misa selang asumupu akilaroy to mana sinipadadzekat ito so kadam-daman saka maya marukut kasarui saka maya ayaya pasamaraw tianutin latapina saja penaulidan na masaru to at semas ayakana popitso ratisu na tiaken saka mali-mali no izo ini kana malungwa ako sin aiwan to akena tsarisanam lamun na pazakatanga mali-mali latina na suliva tu suaca kini adaban taja pingan